uyabona mhlazana wayekela inkulumo zabantu ukuthi bathini ngemizamo yakho ukuthi abantu bagadane ngempilo yakho ukuthi uphile impilo enjani ungaphumelela mongayekela nje ukugadana nendaba zabantu ukuthi abantu bathini ngawe ukuthi bafuna ukuthi uhluleke noma uzama kangakanani. Ngithi mfethu ngokwami ungayekela ukuzama mfethu, zama uze kuyovalwa, ungayekela ukuzama ngamani bakhulume kuphela ngeke baqeda amandla. Okwabele wena kulo nyaka kuzofezeka ngentando yaJehova, ngeke kwenzakale ngentando yakho. Into ehambaza ngokutshela wona namhlanje, that's my word of the day for today, ukuthi wena noba ngafika ngenkulumo eziningi badibisa ubuwena bakubuyisa amandla baqeda amandla ukuthi ungaphumeleli usazophumelela. Noma bafika bebaningi empilweni yakho ukuthi bakudibize ubuwena, ngeke kushabalala okudalela uJehova. Namathonga akini ayakuvikela mihla namalanga, kodwa wena uboni uyaphumelela, uyazibuza ukuthi uphumelela kanjani, kodwa amandla kaNkulunkulu ayakuvikela mihla namalanga lapho uhamba khona. Baningi abantu abafisa ukubuyisa phansi kodwa abakhoni ngoba umbeswe amandla kaNkulunkulu. Uvikele nedlozi lakini likuvikele mihla namalanga ukuthi uphumelele, usazophumelela kulo nyaka. Ngiyabonga.